bilonti kuma da mi wewe tala ramu chuti tala kan mi chuti tala meti bilonti normal ken yam kana silin ka roi ni ka tung na internas ka jan gwa sama ban rach bana jaling en roi jadana bana ling roi mi shoda la tere wish ka pibo shala de no te ka yen ok mishanak gado ki nasin konti la ok la kan kanang sha jalla de go sha to ko no mo ngud kan konore roi me mi jira ma jidit ka jan channel me de jite jan o jin ko subscribe ki nyoka ka nasin ko ken ko blare bi kan kula shu gwas ne tin kon tin wakatan alar balinga jan gwasa me shirka me shalinga tanda en go cha yen hok ke yen hok cha janak ka cha hok cha kanang bana je kulaling ka lo da gwa kana me tok re wich ka pibor re wich ka murle ni tela gale kan kanang kanang kan nok ka get kana jan dan balinga jan gwasa me shirka men shaling kalar ke ka tanda shaladen wo shi kwel hok pechere wich ka muro kan tire wish ka greater people wajan dana tim murlenetin ki wajan te jabatetin chala do sha rammo sha ka sha kanang chala do sha gwanok sha janak re hoke ka sha hok nang re nating one kin nasin kontin beko bikan ko to bikan ka benang chala do sha janak ka sha hoke sha kanang nasato ka jente ko tungwan ban pegdien ban je gujba ki ban jeling shalat beno kene tinan ko sha ka shobler ka sha ogu ar kaka shalado en wudomo te ko to shop ka jan jokwi baro kanok ten content dawara ketin yene shalado te ok jan jokwi baro kan janki jabala ran te ko to shop de jan sha lingwas men go ram kel te ko to jan jokwi baro ka dobran shalat ka jan kanok diala to shalado shingweni ka lo jok ka kor gwasan sha ok cha nang ten ke sha wudomo sha janek ten anasin content ci bare wajin wini watch ngani shu kan ngaiten bana jeling en railer kan me ok ngani get ok to ki ngani na ok to ni re wich ka pibor shalad no kenne tin nan ko ok ala nasin kontin wa ok wa ka page re wich en wini shalad o nene shalad o kanas ti gen ka tiposa eastern equatoria kerol mi wa shi kontu ka kor gwasmichu kanasin kontin te ka pibor ki jaba ngai kono la kanas yan kana kan gat kana kan ogba gwaznan shikoten chalado ne ti ne content mag jaba keten kono nang ok jaba ke nasan content na ke udamo chalado ka jiti posa ke eastern equatoria lo te kare wiki equatoria ke teken ke equatoria lo ka jiti ka te ka kai ka chalado jen ba erol mi shikon to ka gwas mi chu kam dien ka shekran men ngai kono molela na yan naga ke bogla ya peja ka chalado ka shuti posa ni duop en woka murle ki japa ki duop en woka pibor shu kana ga ka gwasedan mnyono telramuno ko woka gwasedan cha duop ma cha ga ti posa ni ko kan ti ka jitie ka kala karena gat na mo wacha to gono no gwasme en japa ki murleni la kanong na za page kana kanas en men chalat ati posani gwe ke janu sharaka nas de chol kani malalat ka jaba chalare nono ko kan la kanoko nang kanang kan gat kan dup ko kien te chorian lot chang cha jing ni jele ka maj bo shir kana sa kon la yin ok bajina ka ba maj bajanang na mo chalado kel mala kana le ne chang ken ti posani kana se te ka border ka kinya kana sa Sudan lakin ta dan te ke wachir ka ba ka morlene right dungno chicken kulle shada long ka do badanen la murlen la kan la dian la ke murlen la kan gal kan ganan kan la kan na da kan kanek kati ka oktung wan ena gwachi ka yang nenten bikana kan ke bikan nan ka bom chala do re ka ma togan wini ka do bran che togo je ka chala do ka tiposani nan ka okto to ke nakarama mo en ramadan tre wok ram nega chala do ka tiposani ne me jela dande ko linga jan gwasa me mi jiram jidit gore jin bi nyoga nas ko kien ko de ler de kan shugon kon wogatin jan gwasa dande kon chongtin ka jan gwasa me gore yo en wo jin bi nyoga nasin ko kien ko bler kan kula shugon ko kien gor kon ke de ko tin chuje paru jin subscribe ko like ko share biata kamal bye bye Madame wewe tala rambu chuti tala garmi bichuti tala meti bilonti Madame wewe tala rambu chuti
chuti